atu le i o ma au me mai fai ona ma o nei po kalama ia po nei whaatala noanga i lunga o le penga whakailangi. Whaatalo whaatuai le suafa manu maro tātou ri o Yesu Kiriso. Ie o maua mai e mese foi. O e masani ei tātou whaatala noanga i asto na i te tasi. I lunga o le nei po kalama whaatalo whaaloa i atuai au o maum. Wo mau me mai e mese o e masani ia pa malo le soifu maua soifu manuia au na le tua o la tu fotua ia mese foi wo mai masani e ia le tua i le nei tu la fiafi le anga le lei malona lo fatausi lona lo fa e muli mutai lo fa e fai pea lona alofa lava le whaavavau i peo na awina mai ei lona alo pelo Iesu ia. Ina ia tātou mafuta, ia tātou moli mawina le leo le tua malana whaoratanga. Ia e awala ai le nei whaaboe moe peo na tātou mafuta futa ai lungo le nei penga ta whailangi. Ia ono le nei por kalama. I whaatalo whaaloa ia tuai i le suafa manu malo Yesu Kiriso. Ia o ar suafa na te whaia se le leinga, na te whaia fo se mea fou, ia na te whaa le leia fo se maftanga po le ase mea wha le tonu. Wana o Yesu e le lei mamata ngō fie ai mea uma. Ia i le nei fiafi ia e whaatalofa tuai i le suafa pa i o Yesu le rii ma le whaola. Ia o le suafa lava le tātou te wheso o tai ai lunga o le nei penga ka whailangi. Ia e maise o tātou taro sanga, ia e maise foi o le upo le tua, ia e ngā lue mai eilo na mana, ia o nei e fiafi. Ia e whaamalo le soifua maua, whaamalo le soifua manuia, whaamalo le taupati, ia vi ia le tua i mea le leo mea sili whaia pēr. Mo i tātou i lana foa i malana whaasoa i le aso ma le aso se ia pā ia le nei fiafi ia au te tonu ia o le a o tamu whai o le ase upu mai le a fionga le tua e whaamalo si au ia pe whala e au foi ia e le ngata i lea ia e whaingoa whaamanuianga i o tātou loto ina ia langona ma ia mantinoia te tātou le fina ngalo le tua o lana upu wa o lana upu ia e tātou te iloa ma le mautinoa lona fina ngalo whaali a o tātou wola mo soi fua i le neila rolangi le tu mau e tātou te feola ia a o mai fo le wala au ia wa uma o tātou teimi soi fuanga o tātou iai ia a tātou wa ngai atu e wheiloa i me Yesu e pei ona feta laila na upu, ia ole nei la fiafi. Ia ole a o tau mwhai e maisina, foi tau mai la fionga le tua, wha maro si ai tātou. Ia ai le ngata voile, ia e au ngai, mau aile, wha mawhana whananga, ia maise. O se upu e lu i tau ina ai tātou. Ia wāro tātou soifua au auna, e le ngata o le ngaruenga le tua o tonu a inga. Ia e maise fo i tonu mea ro ngarulue ma au auna ma tau tua ai. E le ngata i vaenga le malo, ia so se au onanga. Ia e tatau au na tātou malamalama e ala i le upo le tua. E whai ma wha malosi ia te i tātou. Le upo na lena whai tauina e wha malosi i tātou. O le upu leo ro au mai e le tusia ia kopo ro mita upo e wha. Ale whai upu mua mua. Se ia wha angata e le whai upo e tolu. E wha pēr. Mai whea taua ma misa. O ia te o tou. E leo le nei ea. Mai o tou mana o leanga. O lo o tau i o tou tino uma. O tou tu ina nau ai le i maua. O tou fasioti ma o tou losi losi. Ai tou te le mawhai o na maua. O tou femisai.
ma faitaua ai le maua ina o to le ole atu o to ole atu ai le maua wa ole atu ma le fa le tau ina ia fa mai ia mea yo o to manao leanga ia o le ngai hui vai tau ro ka ko ia o lo kau o lo ye le tau o lo ye nei tonu le isa sai tu tonu ia pe o se mea na o to e ui mai ai tatu fa tala no anga le nei fia o kaua o misa o le ale mafu anga o ia me pe o fai mai o kou a o kokongu ka kou o to tonu langa a kupu le mea leo le fia i loa tupu le fia malosi tupu le fia a fia ka ua ia o nga kupu ro leo me o kaua ma misa ma fe vai vai ina a ole langona moni po se langona au tu e mafu ai o nga o loa mea le tupu o awa o nga ma tari tonunga iyo o awa o nga ma tari tonunga a wha pēa e tātou te o le awa o nga a lea li e ka kou ke whiaro whangi anga vai mai le kala Yesu ia o kou whiaro whangi ia o koua alofa le tasi o le winga la lau whamakalana o meo a o onga e mafua ai le vesi ma femisa inga ia ma taua o lo kupu ngei langa ese awa onga e pei onga kako loa o Israelu o le nu tofi o le tua o lona tofi Israelu o nuu ia tu tua oi ia o nuu ia ese o lanko hui tari tonunga pe o le mea ngā leo no tupu ai fe fina ua inga ia ma meo no kupu langa e leo tasi tātou e tusa ma le awa onga le mea na sa wai le ri o Yesu Keriso o mea i o kaua ai ka kuke le feola mai ua le wangai kukongu kaua i mea ai fai tau e le mātai e rua furuwha fai upo e ongo ma le fikulela fai kaua ma Yesu i whambai e whaalonga o tau taua ma tala o taua ia o tau ne i o tau watu vale wai hao na tau muo nei me uma ai le i o le ngata anga a wai si taua le tasi nuu ma le tasi malo le tasi malo o na o mai le onge ma wha mai ma fui e le mea ma le mea o nā mea uma o le amatanga i o pupuanga i o kefa pe o ngā whai aku ngi i fiafi wa le pa ngai ai le kai meo Yesu ngai whamkala i ngai mea ma tusia au apostolo kauangi leo kako ai o leo kukup le ai kukup mai le ai ase file mu asia hanga buka ko lo leia e sa awar kala le ri e sa ai mai kau mai tau inga fa mai kala ku spai le vai kau ku le fa si fai upule fai mai le kala Yesu e le ai sena te mafai ona au na ia li e to alua a wai ino o ia le tas ai alo fatu le tas a le ole e fa piat le tas ai fa le au nga le tas to te le fai ona au na le tua a toa ma mone longo vinga o le mele ku pulanga ese akua e au nga ia ku ngu ese le akua le ka po ia le wa pe o ala le ka ke fa alu wa mosalema ia o le akua le au nga ia isala e o le akua le o le langi male la lo langi maka ngaka o la uma o le akua ka ngaka ola ia alanga le fai mai le au ali ia o me o kaua pi o me pa ia la ko ho ia ka di ko ngunga o le menga le fai mai ka la kuspa ia o mai e mai fea na me ia e mai fea taua ma misa ma fe vai o longo o ko kongo loko i le fe ese inga le wa la fai mai foi le kuspa ia le kala paulo ia Efeso
le au fai kau e mangai e kau mangingo le ka kum ka upu nge fia whamai kalanga e te soe lua. Upu ngai se furu lua wha soro e la whamai. O ngā pōi e sa le ia te autou ke riso sa tangata ese autou sa uningo le mālo Israel. Tangata ese fo i whea ngainga. Wa iei le mea na whora ina. Sa le aiso autou wha moe moe. Sa unō fo i ma le tua le laulangi. A ona pō nei ona ke riso. Autou o whaalata ina mai le toto o ke riso. A wā o ia tātou te le lei ai. Ua na whaia ia tasi e sa whārua. Nana sono ia fo i le pāwa e loto sa vai nai. Ua ia whaumatia fo i lona lava tino le feita ngai. O le tūla fono le poro inga i upu whaasino. Ina ia liu e ia lava to rua e whaima tangata fauetas ia tupu ai le file mu. Ma ia whaale leia ma le atua e sa tōrua i le tino i tasi ono o le sa tauro. Ina ua whaumatia ai le feita ngai. Ia vai. E le mawhai, ke ronga e kasi. E le mawhainga maua se file mu se ronga e kasi. Se ronga e le anganga au le anganga o le tua, le anganga le whaapeo le au kelsiano, le au paia, le au filfilia, le e kalesia Yesu. E le mawhainga kupu se file mu se ronga ea. Kasi le alofa, kasi e kasi le tua. Iyo, e au aunga i le kua le mamai Yesu. Whamai kala polo, aso ia e le Yesu. Sa kangaka ese. Le ala mo sau Yesu e mai le lenga. Ia o le ae e le ia la kungu. Asia. E ese a onga. E ese tari tonunga. Iyo. E le mawhai o ngā kupu se filemu langaya. E le kasi. O lai lua ngia. Le mea le kupu ko kongo loko ka ngakai kongo sae tuto. E ese le kua e o le langi ma le laro langi. Iyo. Maonga ka ngaka uma le au ongo e Israel. Ese ho le kua le kapua e le wuri. E kupu ala fe vai inga e fiu ala le malo ke le matram i le mea lo ka mo fai e kupu ai o le kakalo la le au kerusiango ma le ave luma o le tua i le aso ma le aso ngai ina ia maua se file mo acha ke le o ngangala e makua wha kau ngā inga ke le o ola la e mau ai le o le mea ngai finga ngalo i le aku o le mea sa wa ia su inga ia sa ia kasi kako kasi le wha kua kuanga kasi le akua iyo kasi le li kasi kali komunga o le mea lang sa wa Yesu ia kasi kako inga ia le lei kako uma ia i le mano le toto Yesu inga ia le lei kako i lumo le akua tama e maka ukia me kupu o le mupa ia mang mea ngai ka ua ile ka ua ilu kako loa wha lea nganga ka ua ilu mara malama mara kako loa le lei wha lea nganga o le fina ngalo le tu ia wa lau fai mai sa awar pustoi mai fea misa makaua ma mea ie kupu o ko kongo loko ka ngaka e lengi mea mai lea kua o mea lea e ko kupu ko kongo loko ka ngaka o le mea o le wha sausiri o le mea o le wha mauruma o le fia pule o le fia iloa ma le fia marusi ia ngā le kupu malo ke kele ai whawhkai le tua loo iai pēr le pui ngā le tua i longa ngu le lau ele o whorafolanga le lau ele o whaamamianga wālanga e kau ngu a maloanga e kau ngu a le whina ngalo le tua i longa ngu langa o mea i ngā kau kalangia Yesu ai le i koe fio Yesu le la iyo kaku ke iloa ma le whaamaongi upo le au kau ngu al mangai ala upo paulo a mai paulo ia wa ka wo ia le o ka ko una le o kelsia
e ka ko ke le kau lai le ki ka ko ke le kau fa pe u lau fanga u lau sa pe u wala o upu e fai ke kau le ele mea ngā la fe me kus pai fa mai au penga ro ma ko ngi kau e le fa le ki ngo ai fa malo sia ele kua e makua ngau sia e laro la le polonga ma saru salonga le la fai kau mai kala paulo le lua ko ni tonga se furua foi pe fa soronga e mai wa au penga ro matu nei tau e le fa le tino ia ai fa malo sia e le tua e le pete i lalo oro ia nga o oro ma wo dunga nga mea nga wo le mafai e nga i loa le mangui o le kua langa e fa mo wo dunga lo e manga o le kua i ka ngaka ia la ke i loa loko fa mo la lalo mana ko loa langa upu le fa mai e le pekia i lalo oro fa mai o lo le peki i lalo masa salonga mea ma wo lunga uma ua fa sia i mata upu ale atua o lo fa ko i lalo inga mangaku uma i anga ia ke viso e de ma fai ma kupu se file mu me kupu ke i longa e Yesu ko kongo o loko ka ngaka langa o le mea komu nga ringa sau Yesu langa o io le kupu o le file mu ai de fa ngau Yesu e mai e kuse i seia o io le kupu o le kamare fa vau o le kupu e kai e se file mu ia kumu se i longa e ngofo kupu Yesu se i longa i ai Yesu se i longa e malama le sau Yesu se i longa e la ko ke o le o nga Yesu nga o me ka ko le fa ke se ngoi ngai la la on ko a ye se file mu ele uma ko wala se i longa e ngofo kupu Yesu do ko kai ni se la e luia na se ki ala ko ai se la ngo le ngu kofi o lai ai le fa mangianga le kua mu ai fa akau mu o le kua me uma e pe unha fora inga ma kuskusia ma fa makana le au perfect le anga sau Yesu e fa kau mu ko e kasi la le mene ka fa kali e sau la Yesu e ko e sau Yesu e ku vai runga le mongo o po kala ma upu e fai a Yesu pa mai le o se kua o Yesu o io le kua langa le tua le tama le tua le alo le tua le ngang pa me nga lenga fa mbang o Yesu o io le kua me nga fa me Yesu da wa puskolo o fai mu maso pa kiso le suafo le tua le tama le kalima le ngang pa io ngo winga wa ye le kua ko kasi ya ke o pe aya manga o ya e fa o inga lo nganga ma ka kong lo nganga i le kua le au nga ye au ke sianga mo le au pa mai pou o penga o ma ko ngi kaua ele fa le kingo kau ke re o mangi fanga o kaua na ia le kau ke kaua i mai ma le li o le lalo lang le foi mai o lo ngofu sa fo i ma ko e kau ia ku le anga uma te a fa a ko o inga lo ko anga io ele o le kingo ko uno nei ku fa le nganga lang o kaua fa le nganga e kaua ka ngaka fa ke siang kala au ke siang au kaua fa le kingo io le mene ku o le fia pule o le fia sili o le fia iloa o le fia ka ua ia uma non so fanga wa vese lo na le ku o fe ku mai o fe alu nga ia o le anga nga o le malama le o nga le li male upo le ku o le upo le ku o lo wa ia ma me ko kon ile ko ia se me ele ko ia se me lilo le afionga le tua mo le ka ngaka ka ko ma le ka ngaka fa ku ma le ka ngaka ngaka i lo le ku ile feta lai nga lai feta lai mai po le ele so nga sau Yesu na o Yesu nga ave pe se ka nga au pe se na sau le o ia fa ka mu le ana wo umang se ka lai mai Yesu me ia pe nga ave ia yong il moko pa ka pusi me na ku pu amudi e ai foi ka wo ia na le ka wo ia makeko io ka kia nga me le ka wo le va ngipo io le fai le amai le kusia falinga ma ka pu sudua ma kusia falinga ma ka pu io menga a o Yesu na sa e sa wa e fa uma kia nga le fai e ka ko se me
o lana se talai o langa upu e kaukala ia ile so ma fai ele ku se mea o uma ngai ko kongo langa upu a kaua e longa kaua muri anga como e uma lale io e ngofo kuku kausanga ya se kala ro ia o le kua e onga mea ele o kaku kele i o mai mangi me lalo langi kaku o mai ngau pe ia ma fai mai o kaku o mai ele ai se mea io a e koe foi ia e foi o umanga wha manuia o umanga wha mausali o e o umanga wha mautinoa e tusa o le fionga le tuanga ia e manuia kusa o le malo le tue ala ia Yesu kaku le so nga whaia se mea ro kaku maru kaku kere ma whaia se mea ro kaku poko a o le poko le kua malonga mala kaku ke ma whaia i mea uma e kaku ke kau kua i rung singa e whai mai pau o penga lo mako ngiko e le whaarikingo e le whaarikingo aisa langa o le kau ke kauma o kala wanga paulo le efeso e ongo whai upusifuma le lua ngā saua e kau ke le kauma ka ngaka o le senga ngā o kaua nei whaingi o le kaua ngā le fioki ka ngaka a le kaua nei ka kaua le o kefsiang o le kauma li ima whai pulo le o le mahi mongi maarisi kako ke kaura o wha upenga inga i kako ele ni langa upu kako ke kaua ele kaua inga ia mo ko e le maroro le li lalang e fi ngaua inga ia me ia wha le anga inga kako a kala tuspai o le kaua ele le e alanga ele ilo le o le kaua langa lai ke wha le kingo o le mangai o le kaua le o le kaua ele le anga e kau o le kanga ka fika le e ke kaua o le koa o le sātau e ke le kai e fo e tea e ke le whaafiki nanga wai loro kau unga mano i e kau muu le mangu o le kaua ana ele nei e le anga le kaua kwai mangai ia e oi e alanga le anga le kaua e ngale wai kau whaarikiko whaalongo mea kanga kaua wa ese le nganganga wa ese kupu e lafu whaalongo mai huka wa ika aisa lawa makanga e whaarikiko e whaale nganga ma e lore le ka ua upo tuspai ia o kalanga paulo ia ki moke kalanga maro paulo ia ki moke ko mea ki moke mea po e ro ko mo fai ka wa pu ne o mai ki mo ko mai po o le nei ia on sa me tinga ai fa pe o stanga tau le ai Yesu Kristo fala vela vea e ia ke ia meo le nei o langa ina ia fa fia o ia ile na fili ia te ia e fai matanga tau e vai le mar o mo sai me ka ko kitinga ai o a fainga ka le soi fuanga le ke ola mo sai e singa fu le nganga o mo sai ele mo fai e kau pe ale ya o me fa le ya o le mo sai le ya o le alofa le ya o le file mu le ya yo fu o le nganga e ya o nga i lola e ke makua mau ki ngole le e ui me ale li o la rangi o la ka pe nga aisa o nga kau e ke fa fie i le ri e ka ko ke fa fie le ri aisa nga kau vo i le kau mangu malo o ele oki nga mangu malo le aisa nga fi ngau le limo le mo le fina ngaro rong ka mai ia manguia le la ia pangale kau ke fe ese ai i le kele ao maua o onga ka ke whaangononga kua o le atua o le anganga lawa i o le atua le tama le atua le alo le atua le anganga pa i o isi au waenga i le karikomu ia Yesu so le ia ele karikomu la ngasau Yesu e makua ngasau e makua le au wai wha le au ngā longa mā losi di ki longa makua ave ese uma longa foi le ola ki wa wha kau ngā onga lea ia ele karikomu ia le amenga le koe ku Yesu na koe ku o ia o lea kua ia koe ku o longa i kua koe ku mang mā lo asea wha kai o lewa i eilea le ka ngaka e ku e whai kauranga ku e whau kua i le vāo ka kuma le kua ioi
wa ka wa ngai ka ke ka wai wa ko inga me ye ka fe ngai makako o lai a fai o ke siang o lai ku Yesu mo ka ku ya lua su fai ku lai le ku mo a kalanga Yesu fai lua aro kala wole Yesu fai e fai lua aro ka kale fa me muli mai fai lua aro pe ala a ole ka li o ka election me mo e longa wi lua su fai ku lai e leo i lo uru fale e pui na ke la vea na ke fa sao mai lu soi fu mo lo o a me fin ka soi fu lua su fai kula la ngol leo ma mo si o io leo ma mo si o ala fin ka soi fu ne pe ke ka war ka wa mo le li wa fai ai e le kula fu e le ka wi masui le tua i no ka ko fa le ko mo soi fu le ka le ka wi masui ka wa ngofo Yesu no ngofo fa masi ye ar kai mingi ka wa o fa mai pau ka wa le i mo keo ka wa le ai sa langa lai ai le ku le ka wa o lai ka le ku mo ka ko langa i longa manga o lai ke o le mta u sa ta o lai ke o le pe o fa so kai ale ai le pe lo lima mo lo fa ka ngai ka kai mingi ka wa mai paulo o tau le ma ngai o kala paulo fa ma lo sino nga kali o kime o kau le wai ya ke o singa o ngai mi o ko singa e ma ngai ke langa ko singa nga ngoi paulo kau mo le o le fina nga o le tu ya fa mai o i o le apostolo mo o longa faiva le karo fai o nga o ke mi la ma tu voi le soi fuanga nei au ngale e le fo ia aja e le fa ki ga ye lo mo le makingo o lo fa ka ni mai le tua ma le pali o fi le por fa ku fa pare inga ye na mi ko ngasa langa la fe mi o ke kau le kau langa la ke lo o la ke kau le kau le mi ko ngu la muli o le kau mo lo nganga ma lo nganga e le va pe ke kau fu le kau e ke le kau mo le singa le ke kau mo e tia e ke ku mo le o le fika kau mo le fina ngalo le fe ngai o o tau e ke fiu e ke fia malo si me o le sui fuanga mo le o langa e ke fiu e ke fia i loa e ke fiu e ke fia aliani o Yesu wa ke aliani e mai loa ai o i lumo fina ngalo le e le ai so wa mi komu e le ai sa wa mi komu e le ai so mama le ai so le i lumo le kua o Yesu o lai ku la Yesu e fau ku o ia mo ka ko i le lua su fai kula e kau ngala le kaua aisa langa lai fai ngar wenga o i o puvanga o i o ka ko fau ku mo ka ko ro kau le ale mo ro ka kaua e le kaua a langa le anga kaua na o ka ko fai kino ka ko la fo ia o pengo kaua pio kala ka vika ya so pe se i o ka sauro mo le pa winga swa me nga le o le limo ni nga ka vika ya sauro le kupu ro sala wa le ba ave e le ku le o lo sauro ya ka ai le ma fai la ngai lo ka nga fa o le ku e le ma fai nga pa ye lo ngali ai sa por ka nga fa o le ku mo singa ngai lo ka vika e kau ye le ku ngai fia ya mai kala ka malo ka vika se i vole ai se swa u le ka so asia or ka fa u le ku langa le menga i kau ka vika o ka se ba asia e fa lango e fa mo e ka komu le ku o longa malos o nga se ka malo
e loa whaamau le ku ao sau e whaamau lalo aru perfect ie waru whai perfect ao le ku tau kala ka vika i le ku ai e whaia se loko mama whawinga se loko ioi au wagi e le sea loa nganga pai tau kala sao ai le loko le meo le kaulanga le loko muki mo o kaulanga le o kaulanga mu a kaulanga e fai le loto nuki mo nga ua o loa ka vika o le ale na sala ngo i ka malo o ame ai nga kaulanga longa loko le ku o le ku o longa kati nei fiafi o le menge o le kaua nga o koa e kauinga le kaua eo ya fai la o se kanga ka koa mo le fina ngalo le tu ka ko uma o koa ia wai le au ngane le koa ke a ele uro ai ia ai le kaulanga fina longa loko le mea lai fai mai le e mangaia e no a le koa e wha moe ma wha lango lango le koa ia o le koa nga e nga ke pu lea le longa loko e tusa mane fina ngalo le koa nge fiafi kaua ka ko iei whainkar soi fuanga mai o la kongo a inga e kaua ar kaua kongo ngā ruenga ki ngā rue ei mai e ka e ia me o kaua e iei a whika au do soi fuanga kongo foi o e ka nesia e iei a me whapenga e iei a e whike ngai malea male whaasavalinga o ngā ruenga le ko e iei a me ka o le musu nga ngā kai mingle wa kamle ai se me ka o se alofa pa ia i le kua wa pule aka kai ai tea ka ke whaia me ka ke loko i ai a o le kai me e o me e fi ka sui fua wa koe ma kua le ai tea langa o le kua o le alofa lava i o le a le wha le kum o a ka ko wha le kum o ka ko se e alofa mai a le kua ai tea langa o le kua mai e whaia kaulanga kasi e afe mo ka ko e le sau fua Yesu sau e osi po i lako me ala ngā le whame kau nga ia e mang malo fo nisi nganga mole malo le kua tea nanga o kalanga Yesu whame o e whainu maso e le ngi roku le lami e le ai se roku e kasi le lami whamole mole auangi e ika o kala le whaku o e le mapoloku ka lia Yesu e whai malima whaora e le aingi loku le lami e ke alako o Yesu na e whakalimai ai ke alako fo e laki pe a sao aku le whai koko ai sea ia lama e ia skula ki o le anganga pa ia pe mai kala ku se mua i ange mka upo e lima pai upo e lima ma le whikngasa whambai e mori mau le anganga le lalangi ngei e mori mau fo le anganga le langi koru e mori mau le langi koru mori mau le lalangi longi ngā e lako e leo ia o ele koko. Ia whawhera ngari au. Leo le koko ngā o le whea ngai. Ko e koko le lenga ma le koko whamau. Longi ngā e lako roa nganga o rei e whawhera. Ia lako e kau aku mei. Whambai, aua e to tolu o e muri mau le langi. O le tamā ma le loko a toa ma le angang pai. O ila tolu nei fōi e to tolu e to tasi lava ia. E tolu fōi e muri mau i le laro langi. O le anganga ma le vai a toa ma le toto. O le a tolu fōi e au ngātu ia le me tasi. A whai e talia i tātou le muri mau tangata. E siri le muri mau o le tua. Wa o le nei lava le muri mau o le tua. Na ia muri mau mai ai lona lava alo. O le whātua le alo le tua o i tonu ia te ia le mori mau. O le te tonu le tua o i whaia o ia mapipelu. O wai le te tonu ia le mau na mori mau mai ai le tua i lona lava ai. Ia wai vai le mea le whamai. E koru fo e mori mau mai le laulangi o le anganga ma le vai a kua ma le toku. Ia, a kalangoa le vai. E kalangoa le papisonga i wangi o salamo. Kalau kalanga Yesu ai le ko fanga u le vai malen wa Yesu ono nga koko pa mangalo yo le nganga o fa o kan o Yesu
e makona le fa me o le koko o le foi tolu foi a un atu le metas yo o ngai mo li mau me ya ka ko ala kula le langi e la ko e ke la ko e se foi fe au ku mai e le sa foi fe au ku mai le langi e le se foi fe au ku mai le langi pe ala ko nga ya ko ia lai yo fa se lo ai mo yo la kule ya o le koko le ya o le vai fa mo so fa se nga sa ya ele va pe ke fa ko si ma wa eso ka poku le ai langa lo ke fa ka o ku spai langa o ka ko si la o fe o lo ku ngi ka ke o le lo ku ke o le ai ka lia Yesu e fai mari fa o ka lia le ri o le ona ka lia lo lo ko asia la ngolo o wa la ka le la o lo manguia na pe ke ika ya pe ke fai ke ko ia poku ni o ki ka kingo ya ke o le mea nga le fa o le ngalo ona ia o lo ka o le fa o ka ngale e tia o a foi nga o a foi meu fa luma mai me kupo so fuang o ke le popole asia o lo so fuala o tuanga o fa ma ngalo o fa mama o fa le leia o uma nga au ia o le e toto Yesu fa le leia me nga le o ko kala e le ai se loku le la nga o Yesu le pata o ia la fa ku mo ka ku o a le anga fa ku Yesu la asia o langa leia ia le ia le poli le ai le pule nga ke fa ma ai ma yo ka ko vai e le kai ni ke sa si le kai ni ke se le kai ni ko fo ya ye ai le fai ma fa fikile ai ja o umang fai lo ko ki ngong a fai lo ko ki ngong le le Yesu ya o ka ma ka la a fai le ai ya e pule a e le se nga fa ma lo si ko se nga nga fi poco a o se la ngong mai tuida kalia Yesu a ngolo kalia nanga ele se upo kala ole upo le tua ole upo Yesu o ila tu ena la tu kalia upo la ko ki kalia kalia upo la ko ki kalia o la o e foi la ki kalia la ko ki kalia foi le na winga mai yo a fai la ke kalia se perfect ile ngor perfect a fai la perfect ala ile lang yo no winga la e ke ar le a fe el perfecto la kala ngo mo seu o ka fiola la ne la fe la sa si ai ka ku wa ai le perfecto la e ke lo o la fa mau ko mo la fionga le tu e ke kali kongu ya la ngo perfecto na yes au mai le leo le ku la le sa wo Yesu sa wo fa ka mo ka kala leo ka ku lo ko ngai ka ku mau le mangi le ku ne fiafi o le upulo le kaua le fa marusia ni fe kau le kaua ai sia nanga e le fa no fia so fuanga le ka ke le fa no fia o mea u mai ai ale fa le fa vela e fa la de la ve ale li o le la lo langi ka ku sa bodinga ma ka ku so fuanga nanga kalanga ku spoi e fa la vela le li ia ka ku a o ka ko fu le fai ma fa la ve le asia no ka ko le ka kau ke le ma fai la a le manga o swa fo Yesu pa la no kala Yesu o uma ngo fo inga e ke ko le pu ko ke soli e kau ke le fai la ka mu fe kala Yesu o uma ngo fo ia ko la wo ia ka ko pu le so o la lo la ko vai so le u se disi e le kai me ho mai fin ka so fo o ke ko le mai Yesu yo au so ku la ye lunga wo bang malo le bang malo nga le fo ai mai le tu ka ko ke bang malo le fo ina ko fai mai ai po le ka si ro ua ka ko bang malo o le bang malo la Yesu le ka ko ke bang malo ya ai lo ska ko bang malo o ro fa ko o ro ka ko malo si kai ai mai se ka ko anga i mga fingangan le fo ai me yel mang malo ya ki ga me fia kau ngi kau ki kau nga o kau fa le nga yo kala nga paulo ya efeso le kau ki kau ma li i le vangi mo ngi fai pule ya la te fai kau pule le ho ile mo fa ali nga sku pa lu la ko fai kau
mangai ala yo me uroro saula ko saula Yesu fa umakia la uri o mai vai punga fi te kau te fu o kau fo le kau le lam o me ka e ni mang a nge ko la ku kau mata o au fo i ta ra ko mana a nge tau i tau a wala tu le man malo le to mo fo i le lam se me ana ku ke ngofo ai wala fo i ta ra tele o le ngata tuai le o ingoa i le ti a po i le masatan o le fa se la lang wala fo le la lang wala fo i ana a nge fa tas mo i wa o le ka ki kau mo le ni ai o le kai mi a e kau ai me ka ai ma le o ri ya le ko ye lo se me ala la fo mai la wa ina le kau mo buli nei I ama ke ya la le ba ga ya la kau nga le e kala ngo mai le ku spa I le ka upula ngai lu sfu le no foi kau ko foi po van ko mai e a foi o ye fa foi fiku foi pa to vi tau sanga ya o mo kalainga leo sakangi e le mea na pui ai o ia. E aru atu foi o ia wha sei nu e tu e whale la lan koku, mama koku, wha apoko poko ia kei la kou I le taua o pei o le miongi o le sami I la tau kona to o tene. O ai foi I la tau li mafurfolo le laulangi, o la kou si o mia foi ko ngā la wapi au pa ia ma le ai u wha pekeleinga. O nā luifo leo le afi mai le tua le lani, ua susungu inga ai I la kou. O le ki a polo foi o enga wha seia ki ma le teio o iai le mangwhi ai ma pero wheka pero e pua ngā I la kou le au ma le po e whaavau lau ia e ongo foi a le ka kei roa ngai ma le maukingo ia kupua kaua kalo whai a Amerika le sa o kongo o maro kako kalo mo le skenge o Donald Trump e wheka kai eis a laka wawa e o le mea le kupu I kele o malo wa whasaua inga e kangaka ora whapau kele o ola o kangaka e whakai le kape wawa e o lo kura I mai fo I malo kele whasau inga mai fo I a nganga o ngi kangaka a ua kako wawa e ka kia kele mea lo kupu lala ia o le wanga whamakala Yesu ye me ai le fo Yesu le langi o umang wha mau o umang wha mau inga mea I le lau kako wawa e le a ngai wha solo mai le a wha solo mai ai kako keilo ia e loa ma le mauki ngoa o loo kako iai kaimi whika ma le whaika susua ngia whiawhia o kalanga na maro pou kalanga pou ng whai aki mo keo I kau le aisia e whai inga le kau o ia ua e whaale kingo o le mea sao kau ke whaale kingo kako whai inga aisia ua maa kele le ku soifuanga kingo ai kako whalenga e ka pēa o kako I kingo whalenga I ku o le kingo aisia langa o kako kingo kako whaafea ia lenga a lenga ngatea ka mo whai e pū lea le kingo inga ia ora mama ora pa ia ora mo le io o le mea ngā le mate o le kaua langa le ki whai poi o le se kaua I le kingo ma le nganga I kukongo kako ke kau ngā kako nganga I le kingo e ka ofi lea o le kingo ai kau fo ngā kako kingo I le nganga inga ia ke I meo le nganga a o le kua nganga langa o le kua inga ia kako fui le finga ngaro le pe o mo foi o le nganga o lai kukongo kako le mi ngoi le kingo wai le se lo le nganga ia pe o kala kuspai ia se lo le nganga ia o kikingo o ma pe ia fo le fako kua e le ngia ngal we ngai makke fako kua ngai mai ia kupurung kau pui no fai kau ma ngai ia ma si mea ngai me kala lea me kala kumaro fa pe fo I avar fitel tang ele ta ua mi tu e o I ngaru ina ua talia ia na e na awinaki na ia au ese atuai fo ia te ila ua I le tasiala fa pe I o le kino uoti ia pe a te ale anganga fa pe fo I le fa atua ua mate pe a le aini ngaru ia pe kala ho ele a pau
ai le ngalu ia o ke ai inga fia ai kau ngalu a fa pe hore ke manga o ia maua se ne le kau se le ai ke ngalu ka ku ke ngalu inga ia olo le fa ku o ngo ngalu ai a fa ka ke le ngalu ne a isi so ka ku e ku ku le au ia e te o me ka ke wa ku i le au home sa e ku ku fia mo se me ka ru fa ka mala o ku spa ia ia mo ku fa sa o fa le fa mata mo fie me o mo so fo ele nga ko so fo nga lo ka ko ora a le so fo nga fa ba io e o ka ngo ni fie por tau o e nga ko mo ka wa io o ka ko la ke sia o la ya o ko mo o le ka wa o me le anga o kingo e ka wa ko o le ka wa lo ku fa le nga ka o io ele mo foi ngo mo ko mo ai a foi le ke le fa ele o ya o ya o pen mo a ele fa le nga o pen ai ele ai la e ke foi ai ma o nga le lo le ka wa o lo e ka wa ne fiafi ile tako fa kala ngoa i ai mai so tako mafutanga o tako fa maro si ngefi fai bai kala ayako le ko fai ka wa mai ka maro yako mai fe taua ma misa o ia te outou e leo le nei ea mai outou mana o leanga o lo tau i outou tino uma io pa mai le o outou tu ina nau ai le mau o outou fasiotu ma outou losi ai tou te le mfai o na maua o outou fe misai ma fai taua ai le maua ina outou le ole atu o outou ole atu ai le maua wa o ole atu male fa ale kika ia ngā Nau le singa me le kupu ia kako. O me kupu soifuanga ni ia. Ma le olang. Kako kere kakalo na ia wha amakia. E le inka ko fili. E le inka ko fili o kia polo fili. E le whaikanga ka mo kako fili. Ni ke wai kakalo ape inga ia. Karu yo o in mangui o le ku. Kako ki karu yo o le alofa tu no le ku. Ia o le kawanga. Yo, e ke kakalo mo lisi o uso, e kakalo mo lisi o kangaka. Nanga le mele ni fai mai lisi o uso ya, e la ko e ke wa ikai, wa ile wa ufo la kaua. Ke wa ikai ma songa fi ngawe. Pari ai. Wa le mea ya ro fangi le tu oi. Ya ngale le Yesu ya maua. Ah. Se mele le kusa, ah, o le upo le ku ngai. Pai fa mangyanga ngoro. Ka ko o kangaka o le fina ngalo le kau le inga ia ke le ngia nganga ya e fo i mai le pe o fai aku a mea fo i mai le lo fo i mai le pe o fai aku le se lo kule lan ya ni lo kule lan nga o Yesu la o ia o fai ko ia o la uia nga fa so ni fia a e lo mo le mo kingo o la ke fia le loku a lai e kau ane kau fa kingo o lai ma ro me o kingo o ngai ke fai ai o me o kingo a fe ke fia le ulo ka pa le fa pe ele ta fe o ngai ke fai ai ma o ngai ma ro si ka le kilo kingo ro nganga le e wese ala ngo foi kungu ka pa e o le ava e o le truck be le anga uma ko ko inga wa le fa sa ka ulo le kingo mo nga manga o mo nga ku nga pe o fai mai a o le matou ni tau ai le whaletini ai whaamalusia le tu e ngausia ai la le amu polo a whi ke whi a mei a ke polonga o Yesu re kau ke au onga e le ngaka e alofa e mamai pa ia ko e sa o loko whaamaunga i kato ke le o mela ia Yesu o ame o le mangui o le langi na sa saa uma mai ai lumo sa tau mai e whape mai ua tau ia o le kako whaamarosi nge fiafi whai mai kala tuspa ia whai mai kala a Iako ia e mai whea kaua mamisi o ia ke o kou ngā ai ko kongu e ke whea roa i loke ke whea roa i alai ke re fia ko ai ke re loko whaamangaro o la e kau le kaua ai whaamangaro i so uso ko ai
mai lole o lai ke ola taua le a fai ke fa mangano fai ke lo fa fai ke un sai fai ke fa pale ke angale o lai ke oi taua le etsia o lai ke oi le li le ola ya mi ka ko va malos ya fai foi esse se de oficie e se fa makala alo família le tua ana le tua loko ya fa ngau mai ni me le mau fa mau ni le ngang ko io ka ku loko mo ka ku nga o ka ku fa ngau ka ku me fa nga luena o ka ku ya ku si fai kau ya fai kau mo le la nga ku e ka ku fai kau ku ye la fio nga le fai kau mai ba mai o lai fai kau ko le fai kau le o ja nga ngole upu ya e fai kau wi ngai ka ku nga wa ora mo mausali mo tupu mo ia fai fa mliane ka ku lo pole ya o nga fa ma rosi ni fia kau la nga la mai kala ya ku ya o ko mo ka ko ye ale le na no fa foi ngo o do pu fa de no e ke mamaro o e foi o lai kau le ia fa ma le tu ka ko mafkanga anga le i nge fiafi sa mia maka o mo sa pakia ka ya la fu si fa ma rosi e kau nge ai no loko mo lo finga ngaro nge fai foi fa ma nge fai fa ma rosi ia fa la ia o ka ko ia ele ngaka fa ma nge lo ia vi ai tu ka ko pa ka nga nge fiafi o se upunga e o se fa la au o se fa ma rosi ia mo tatu fa ta na na luna ni pena ka lan ia ana leile ku ka ko ma ka nge fiafi ia manguia nge fiafi manguia sapa ke ka au fa manguia fo ta i o ma ku kalama tu fina ya Lord bless ka ko se lo ia isasu pos kai mi sa mia le tu ia ka ko se lo ia le tu ono Yesu amen. Jesus is the answer for the world today. Love and there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Love and there's no other. Jesus is